Bantu bakithi Thwakazi kandaba. Siyalibingelela lapha elikhona, uyalibingelela umbiza zechuchuma uThe Rocks, Mlamuli Dwala all the way from Tunungwe. Ngisithi bakithi ngilethemba lapha elikhona liphilile. Bingela umbiza zechuchuma phansi kwelasentunungwe esigabeni sasePlumtree. Hayi abakadli basemqubeni. Namhlanje ngihamba le nkunzi kaSlanke. Baba before ngicela ukuthi ubingele abantu ngicela inkunzi ke sizibhonga. Inkunzi ayibhonge nje ke sike sizwe. Inkunzi ngabhonga kuyeshotshobala izalukazi impela. At least ngcono namhlanje. Uyizibhonga ezinangeni. Yabhonga inkunzi kaSlanke, abanye bathi ibhonga kuphi, abanye bathi eklini kanti ibhonga kwezinangeni ezinkulu. Yabhonga inkunzi kaSlanke. Amen Dwala. Awusuka madoda. Salibona mdala wami. Sawubona mdala wami. Ngizacela nje ukuthi ubaba inkunzi kaSlanke athi ukuzazisa kubantu emakhaya lapha ukuthi inkunzi kaSlanke ongubani, uzalwa ngaphi? Ngibonge Mr Dwala, balaleli bonke nje abahleli emakhaya okhulumayo ngobaba uNkunzi kaSlanke. uNkunzi kaSlanke ebuya eLupane engu41. uNkunzi kaSlanke engumculi njalo, Mr Dwala. Engumhlabeleli, umhlabeleli omdala. Abantu abaningi bathi uNkunzi umavumbuka. Bese ngizibuza ukuthi uma bethu ngumavumbuka abazama ukuthi indaba abafana ngababe bengakazalwa yini mangabe sesikhona thina sisenza lo msebenzi. Mr Dwala, uNkunzi kaSlanke ngiqalele into yokucula ngo1995. 1995 ngikhiphe i-album lami lokuqala eMoonlight, ngoba eZimbabwe bekule kade kule grammar le Moonlight Blawayo kule Moonlight ngapha igrammar ibiserale. So ngalala ngirecorda eMoonlight. Mangezo recorda i-album yami yokuqala ukuzibona isimanga sakhona. Ena lo mcimbi esikhuluma ngawe esibhekane nawo, ena lo muntu esikhuluma ngaye namhlanje uAbson Ndebele, abantu abathi hayi uNkunzi umavumbuka. Ngesikhathi ngisiya record i-album yami yokuqala salala sonke e-studio lapho engangirecorda khona le album. Yakukhatha mdala. Right. Ngingakayikathana ngiyabona ukuthi mdala engine sichiza manje, right? Madala ngizuthinta lapha ukuthi 1995 ukurecorda the first album yakho. Engicabanga ukuthi ungomunye umuntu ongaqamile mhlawumbe ukuthi abanye abantu bangazibuza, especially intsha, abantu abethu abazelwe neminyaka labezukulu bethu abanye basengazibuza ukuthi 1995 asimazi umdala zange simbone. Akubeke nje ihistory yakho ngomculo wakho fahla usuke lapho owaqala khona, uzofika lapho khona ukhona kathesi, uyibeke nje uyigamgamule ngamafitshana. Uyabona utsho kahle Dwala ukuthi abantu abafana abancane abangazi. Ngarecorda 95 album yokuqala. Ngesikhathi sirecorda ufaka ingoma kudata, and then uma uyirecorda ekhaya bekungafani namanje ukuthi uyarecorda nje uhambe uyengena e-studio uburecord uphume usungena lapha uthatha ama-computer ukhiphe ama-CD. Ngaqala bekunzima. Ngarecorda 95 ngayifaka i-album yami kudata, abayayazi abantu abaningi wathi idata. And idata leyo uma ngangifake kudata ngake ngayinika lo Abson wabuya nayo lapha eGoli, ngithi indoda kuyeza ngaphela ukukhinqiza ama-cassette ngale eGoli, maybe kuchiphile ngoba ngapha phela kunzima. Ngayibeka ngaleyo ndlela ngime kukhona. Right. To make life easier for abantu phandle lapha ukuthi bakwazi kangcono baba uSlanke, ubaba uSlanke ku career yakhe nje emculweni mhlambe ngabe selama albums amangaki yena nje self, including mhlambe mawuke wayenza le single track? Ama-album enginawo I'm sure afika 8. Ayafika 8 impela, ngoba into eyenzakalayo indaba yokucula mina Dwala ngangingayenzela ukuduma, ngangiyenza ukuthi into elitalent lami. Yikho ngithi ngarecorda 95 ngahlala isikhathi eside ngaze ngazoyikhipha i-album ilokuzeni yami i-CD i-cassette. Ngeke ngangena kuma-cassette mina. Ngeke ngathengisa phela ama-cassette khona lapha eNorith bethengisa ama-cassette, but ngaleso sikhathi ngangakabhongi, yikho abantu babengangazi kahle. Inkunzi yayaka
yabona that thing alright yabo emlaleli uhleli lathi khona lapho ubhethe uThe Rocks idwala phakathi abanye bathini bathi mabe ngibona bangazela kwa M3 entathakusa ikho phezulu kwempande yeminye kodwa namhlanje sikhamba lo babuSlanke ulapha ke enye into enzacela ukuthi sike singene kiyo sigxile kakhulu okuqhathekileyo ukuthi sitshele abantu ngomcimbi ozaba khona mhla ka6 May engicabanga ukuthi ungomunye we-committee member la khona njalo leqhaza elithile olidlalayo emculweni wakithi jikelele yize mhlambe omunye engakubeka ngeyakhe indlela kodwa ke elakho iqhaza liyazikhulumela kalidingi ukutolikwa right namhlanje sihleli ngoAbson B Ndebele kuyini ongakutshela abantu ngoAbson B Ndebele uhlangane njani laye umaze kanjani ngoba ngizosukhuluma ukuthi wake wamnikeza idatha ukuthi azolalela azozama ukukhiqiza ama CD ngapha ukuthi uthengiswe akusibeke esithombeni nethi nje ukuhlangane kwenu uyabona Mr The Rock abantu abakwazi ukuthi umuntu uyazidalela izihlobo abanye abantu babethi bona babembhekela umuntu Abson bebathi bona hayi ngwendolwana kuphela ngumbe ngwekhona le kwakubo kwandolwana ePlamto kuphela Abson bengasondoda kaye kwendolwana kuphela Abson beyindoda yomhlaba wonke mangikhuluma ukuthi uAbson indoda yomhlaba wonke Abson wafika kimi ngesikhathi siya recorda buya lo mathulani sahamba ubhota mathulani ngoba uAbson wayekhona ubhota mathulani babekhona laba abalimanzi siya record album yokuqala 95 uAbson ube indoda yokuthi yena akusiya ngokuya alimana impela namanje usaphila ngithemba ukuthi ngawu sekudeni kakhulu and isifiso sakhe kwakuyisifiso sokuthi abantu abaningi igenge eningi ikhule iye phambili ayibone iqhakazi sebamba iqhaza impela ukuthi emculweni ngoba ube yisifiso sokuthi athathe ingoma zabafana afuna ukuthi ngayo ngendlela uyaba like isponsor abakhuphule abe uproducer abenze bakhuphe into elithi gqihlala awuzwake abantu abaningi abayazi leyo nto ukuthi hayi uAbson ubengasiwe wendolana kuphela ngikhumbula uAbson ma ukuthi ubungathi ma kwesinye isikhathi ufuna uAbson eyibrola ubungamtholelo elami unkunzi kaSlanke umtholelo C3 lo Allen kuleli kula lelana lilaphana kule kula belidayisa hayi vele unabe mdala ukutshela abantu ngekula lena lelo kwakusenzakalana ekuleni belidayisana ikula leli belonke amasiti amacassette besiwahambisa kona pha Abson ubungamswele ke kuleni lelo ikula elili ngabona ikula lelana selafa ngoba ngilala imthanda kakhulu Abson ngamshiya kwathi ngokushona kwaAbson laphathwa inhliziyo yami ngabe ngicabanga ngoba uAbson ngesikhathi ngisiyayenza amacassette ami ngahamba naye sisiya kwenza amacassette eJimston uyayibona indawo ebekhinqiza amacassette eJimston lapha mangabe uyawazi kahle sasuka lapha Abson wahamba sisayenza amacassette naye siyalanda wakhe amacassette eJimston so isikhathi esiningi ma ubethi nje engangibone yathi emdala kade uphi ethanda nje ukuthi sibe sisonke ethi amdala wami into ehlala ikhulunywa ngikholeni uthi hayi uAbson bengafuna ukuzwa ngomdala unkunzi ngeqinisweni abantu abayazi ukuthi iconnection yabantu iba khona ngenye indlela bona bazibuza ukuthi kathi unkunzi ungena njani kuAbson Abson ubeyindoda ebesihlala siseduze mina ngiyabonga kakhulu mdala wami kushuthi unikeza abantu omunye umpikitsha omhle kakhulu okumele babe wazi mayelana ngoAbson B Ndebele iqhawe lakithi elazidalela ubuhle ebantwini ukuthi namhlanje liyahlonishwa ngemva kweminyaka emikhulu engaka enkunye bengicela ukuthi ke ngikubuze laphana right singabantu siyaphila sesike sakubona kunkundla zokuxhumana lapha nalaphana benabantu aba-concerned ukuthi who are these guys abathi benza umsebenzi kaAbson where are we thina abantu esiyakhelane lo Abson abantu bangakubuka Abson akuzama ukuthi ukuyichaze leyo nto ngoba ngendlela obeke ngakhona ngoAbson ungitshele ngokuthi was an international angithi so abantu abanjana mangabe sesibachazela ngomuntu wabantu ungathini wena beke nje umuntu wonke esithombeni yabona ngiyabonga Mr The Rock abantu ukuthi kwesinye isikhathi abantu basuka babe lemqondo emfishane
ukuthi umuntu uma ezalwa kumbe umuntu uma umzala usocabanga ukuthi umntana wakho ngokumzala kodwa ngokwempilo kakusimntana wakho ngoba umntwana uyanaba abelezi inhlobo labangane eBritain angasikho lapho azalelwe khona. So uAbson ube indoda enjalo ukuthi njengoba besitsho bethi bona no kanti laba abantu abayibo abayenza into kaAbson ngobani izihlobo zikaAbson azidalele zona kanti wena ufuna yenze lo mbani wena uyisihlobo sakho ohlele khona ufuna ukuthi yenze lo mbani ngoba wena mawungakwenzi uthi abantu kumele abantu abayizihlobo azidalela bona bebeloko behleli begoqa izandla bebheke ukuthi bamele wena ukuthi hayi usaza buya yenze. So abantu abayenza imicimbi kaAbson ngabantu abaphile noAbson bephila naye bembona ukuthi uyindoda emadodeni hayi indoda yokuthi wayefake kumbe ukuthi ubecabangela ukuthi into yakhe mayeyenza uyenza njani. Right. Ngiyabonga kakhulu laphana ukhulumile baba wami. Kuvele kunjalo. Namhlanje sihleli sonke lapha mina I'm coming from the Republic of Ntonongwe. Kodwa ke ngiyakwazi ukuthi ngelinhlanga mhla sengithule kunabantu abaza ngikhulumela bethi kimi ngathi angezinqosela ilima emhlabeni. Abson wazinqosela ilima lokungeke sikushaye indiva. Right baba. Mase sikhangela ke wona lo msebenzi ngokuqhubeka kwawo usiya phambili. Let's say uphiwe nje ithuba lokuthi iqoquzela abantu njalo ukuchaze mhlambe sinama comments esiwatholayo amanye owatholayo engathi aba against ukwenziwa kwalomcimbi angizuthi aba against but uthole ngabantu abaphakamisa okungaphatheki kahle kwabo ukuthi bebefisa ukuthi lo mcimbi aluba sikhuluma ngawo kube uyenziwe ngubani okanye wenziwe ngubani bese ungasazwisiseki ukuthi why mhlawumbe wenziwe ngomunye umuntu bona abangamlindelanga. Angibonge Mr Dwala kuleyo mbuzo wakho mhle kakhulu muhle lo mbuzo. Ngiyaphinda futhi njalo abantu basuka babe lengqondo emfishane ngoba mawe ukuthi uzothi wena umuntu oyenzelwayo uthi uthanda indolwana uthanda uAbson uthanda indolwana kodwa ungathandi uAbson ukuthi uthanda uAbson uma usithi wena lwaye la abantu besenzela uAbson umsebenzi ufuna uAbson eyenzele ngubani ma wena kuyikuthi uyithanda indolwana uthi uAbson uyamthanda naye. So ma kuyikuthi wena okwamanje ususiba against ukuthi into eyenzelwa uAbson which means ususilwa lo Abson ulamanga ukuthi wena uyamthanda uAbson ngoba ma ungabe umthanda awudingakala ukuthi ngize ngitshone ngimbuzo. Uyabona mina njengamlithe ma ngizwa indaba yokuthi kuthiwa uyayenza lo Abson ngathi noma kanjani indoda lana ngiyayazi bengiyindoda behlala sethuze namina naye angizwa ngilivolontiya ngaphakathi ngakabi lethasi ukuthi kumele nginjani ngimenywe ngazi mema mina ngoba ngikwazi ukuthi iqhaza lami bese lidlala la indoda abantu noma bengazi ukuthi lo muntu uyephila njani nabanye abantu kodwa mina ngasondela ngoba ngiyazi umsebenzi wakhe. So wena mawozathi wena kawufuni abantu benze lo Abson ufuna yenze lo mbani uAbson. Ngiyabonga. Alright, siyabonga kakhulu mkhulu wami. Mlaleli uhleli lathi khona lapho ngikhaya siloko siqhubeka sikunikeza iupdate yamhla ka6 lapho sizabe sihlangane khona ekhaya le Hillbrow Theatre ngemva kwami lapha kukhala amakatari sijabula sibhongoza usuku lapho siyabe sikhumbula khona omunye wama legends amaqhawe omculo wakithi. Baba ake ngithi kanje ladlula iqhawe emhlabeni the legend icon yethu akungitshele nje ukuthi ngokubona kwakho if ubaba uNdebele ube kadlulanga emhlabeni mhlambe ngokubona kwakho wena umculo wakithi mhlambe namhlanje aluba uhlonipha njani or mhlambe yena nje igalelo lakho ubontu bekuyaba njani? Uyabona le ndoda esikhuluma ngayo namhlanje ibindoda emadodeni indoda engaziphakamisiyo indoda engakwazi ukuthi noma umuntu eyikhulumisa ibheke eceleni ube indoda yokuthi lo mumela phana kulande ube ngaziphakamisa ukuthi ngoba uyachaya ikatari ngoba bekwazi ukuthi ikatari into nje into eyisikhali sabaculi njalo bekwazi ukuthi yena futhi njalo afise lo munye umuntu ukuthi ayenze okuhle okwedlula yena hayi ukuthi kuhlale kuthiwe hayi yena nguye ophezulu kuphela hayi leni ngasobiza ngasondoda enjalo mntakababa ibindoda emadodeni ukuthi befisa ubona umculo wakubo usiba lezinga eliphezulu. Siyabonga sihleli lo baba Inkunzi kaSlanke umholi
upresident we-Zimbabwe Arts Association obuya futhi abe ngumholi wabaculi from ukugunyazwa ngakwelokuzalwa ngemsebenzi yakhe ayenzileyo athathe isikhathi sakhe azirejiste abe lesifiso sokusiza abahlabeleli sokuphuma kuwe-ke ukuthi ubaba umamukela kanjani kodwa-ke ubaba engumuntu othi lapha khona uhleli emele abantu uhleli emele ukuthi izinto zihambe ngendlela eyiyo. Zim Arts Association ubaba uNkunzi kaSlanke baba engingakucela manje ake ukhulume labantu futhi uke uthinte nje umcimbi nalowo owamhla ka 6 May okunye nje uthinte futhi lokuthi ithimba elikhona elihola lo msebenzi mhlambe mawungamenshena abantu nje abakulelo thimba ngiyakhumbula sike saba lo baba uMonki lapha uMonkisi the legend uBasboy kanye lo Kholeni isikhulu basinikeza inkulumo thizeni baqhuba abaqhubayo kodwa ngicabanga ukuthi kukhona la kumele ukulekelele phezulu. Hayi uyabona emcimbini kamhla ka6 bantu benkosi engakutsho balaleli ngaphandle ngapho izimiselene ukuza emcimbini. Umcimbi akusiyo kaNkunzi, akusiyo kaDwala, akusiyo kaMengezi, akusiyo kaMokhi, akusiyo kaSikhulu, akusiyo kabadala bamatarasi. Umcimbi ngoka Abson bantu benkosi. Umuntu esikhuluma ngaye, osihlangane ngaye nguAbson Ndebele. Nguye umuntu oyabe ebiza abantu ababizwa ngayima abantu lingayibeki kabi bantu benkosi libe selisithi hayi onkunzi ibababiza abantu. Cha, umsebenzi kaAbson yiyo obiza abantu. Kanti bena nifuna ukuthi kuze kube nini umsebenzi kaAbson wenziwe nini? Hayi mdala right ngiyazisisa uAbson umsebenzi kaAbson yokubuza abantu right abanye abantu they are concerned out there but no so labantu abafuna ukudla ngegama lika Abson abantu asefuna ukwenza imali baye kudla imali ngegama lika Abson abantu they are concerned ngoba sometimes ma senze into efana le kumele kube ne transparency abantu ongabatshela uthini ngikhala phana ukuthi omunye nomunye abekwazi ukuthi imali yakhe uma ezoyifaka lapha eHillbrow Theatre okanye efaka ku account engeke ngayibona itrenda efakuweyo okule okuvule khona ilink ye WhatsApp group abekwazi ukuthi imali yakhe isafe njalo izaya emsebenzini lapha kumele iyesebenza khona. Uthini nje ngokuthi lapha kwenziwa i-fundraising ngo-Abson kumele kudliwe izimali? Umbuzo omuhle kakhulu okaza ngenza ngihleke kancane Dwala mawuthona abantu bathi sizondima. Akuhle kuthela abantu. Uyabona umbuzo lo mawungabe ubhekise kuNkunzi umbe ubhekisa kuthimba engilibhekile eliqhubha umsebenzi kaAbson. Angiboni nje lapha ukuthi kule centenniums akula centennial lapha. Ngibona kula mamani yazi ukuthi angiboni ukuthi mawungabe uyafaka ukuthi wena ngempela mawungazibeki ukuthi wena hayi imali kaAbson izodliwa idliwa ithimba leli libambele umsebenzi ukuthi uyabuya ukuhamba kuyephupha kahle umuthi uyaphupha msilapha. Ngoba ngibona imali leyo ngabe uyayifaka ngempela lapho mawuyifaka ifake nomkhululekile uze umuntu ethi hayi bayokudla imali uthi khona ufuna ukufaka u100 ufaka u100 ukuthi ungadliwa u100 uNkunzi angadliwa u100 ngiyakuze ngenza u100. So bantu benkosi akelekele ukukhuluma lamabillionaire lethi lina bazadla isentenia. Please izani nizosebenza sizosebenzela umunye wethu aye phambili hayi ukuthi wena uzodla ubusesaba ukuthi imali yakho izodliwa idliwa ngubani. Hayi siyabonga baba siyabonga ngicabanga ukuthi mlaleli ngase emakhaya ngale umbiza ngechuchuma uyakuthembisa ukuthi ibakwazi ukuthi imali yakho iphephile imali yakho ayiyi emgodini. Oqhathekileyo ukuthi lapho ehlangana khona labangani bakho tshela umunye ukuthi atshela umunye ayetshela umunye ngomhla ka6 okuzavunwa la kuzaba isibonelo mhlambe endaweni yakithi baba uNkunzi kaSlanke sizabuya futhi lapha ke ngikhangele ukuthi ke ngicabanga ukuthi ngumcimbi wokuqala lo endaweni yakithi nje ukuthi ke kuhlonitshwe umuntu wakithi ngemsebenzi yakhe ku-industry yomculo wakithi. Ungathini kubantu mase siba lesiqalo esinje beke nje ubhekanisela lesi siqalo mhlambe singakhangeli ukuthi sinamanye ama legends ubhekana ukuthi lesi isiqalo mhlambe we can do more than this uma uNkulunkulu esiphilisile okanye uma abantu bakithi besupporta into ofanele ukuthi bayisupport.
Into engayitsho njengopresident wezimath association umholi baculi ake liyenze izinto ngine professional way, liyenze ngokufunda, liyenze ngokunono obukhulu, lizibonise ukuthi iqhaza lidlalayo labaculi. Umculi yazi umculi uba smart man, umculi uba smart njalo futhi into enalesiyenzayo njengoba usitsho Mr The Rock ukuthi ma uNkulunkulu nedlozi esigcinile angeke siphelele khona la. Kusasa kungaba yimi, kusasa kube nguwe, kumbe kusasa kube ngabanye abaleleyo abalala phambili kule legend esikhuluma ngalo manje. Ngoba sinabo abantu labo Solomon Skuza, kulabo Ndux Malaksa, amadoda bengihleli nawo ngikhuluma nawo mina Nkosi kaSlanke labo ukuthi mangabe sikamandla ekhona into kumele siyibhekelele ukuya phambili. So baculi bakithi zamani ukusupport into yenziwa ngomunye umuntu, hayi ukuthi ngaye into yenziwa ngubani engazi yenziwe ngubani nalo still umuntu uyahlala lokho ekhuluma ukuthi wayesenze. So abantu kahle abantu vele kabayeneliseki akukho nje ngitsho noma usofile Inkunzi kaSankelele lapha abanye bathi limbonile ufiya amasokisi akhe enuka. Yabona sengifile kodwa ukuthi amasokisi akhe wazwile ukuthi benuka kanjani. So umuntu uhleli vele sola kuso zonke isikhathi. So bantu benkosi engikucela kini zamani ukuthi manje sebona enye into isenziwa kumbe iqala isupporteni iye phambili ngiyabona. Right, sebekhulumile abantu bakhulumile kuma Facebook, kuma YouTube, kuma WhatsApp and so forth. But akula Abson kungelandula no Super Sounds. What is your take on that one? Ma ungabe uthi wena akula Abson kungalandolwana ngoba lapha kasikhuluma ngendolwana sikhuluma ngoAbson. Ilunga ebelikade lingelendolwana. So alimana ngabe sesifuna ukukhuluma ngendolwana, which means sesikhuluma ngabantu abaphilayo abendolwana, sibabize bonke sithi zani madoda lapha lime la sifuna ukukhuluma ngani. But okwamanje lo msebenzi esiwenzayo senzela umuntu oselele obekade lilunga lani lendolwana. Then how would you feel mhlambe ngomhla on the 6th of May makwenzakala ukuthi amalunga endolwane mhlambe amanye awaphumeleli ukufika lapha emcimbini, ungafila kanjani ngoba ngicabanga ukuthi they are one of those guys esingababizwa ngokuthi ngabantu abake close kakhulu noAbson. Do you think ukuthi kukhona yini impact engaba khona ngokuthi mhlambe kwenzakala ukuthi uCharles kasibi naye, uMartin kasibi naye, possible uSikhulu kasibi naye, bonke nje abanye obhija kasibi naye, le nto ungayidescribe kanjani makwenzakala ukuthi bona self abaphumelele? Mina into engazibuza yona ngazibuza ukuthi kathi why bengaphumeleli kusenzela omunye wabo abakade besebenza naye. Ngoba mawe kade usebenza nomuntu mawusizwa ukuthi kulomkhosi wakhe kumele ube ngokuqala wena oba ngophushayo ukuthi vula indlela mina yimi lo muntu ebengisebenza naye. So wena uhamba phambili, kumele uhambe phambili. So mawe wena usuhlehlele emva kubonisa kuyabonisana abanye abantu abakade usebenza nabo. Yabona, which means sokusiba iliyani into songathi kuthiwa bekungumuzi wesithembo omamdala maye bona umamncane maye ngabe yashaywa yenze ngathi uyalamula kwathi enhlizweni lokuthi cha kakhulu wena baba cha kakhulu. Kufanele kube njalo. Kumele ukuthi laba abantu ababesebenza naye bendolwana amalungu endolwana abe yiwa phusha phambili. Ngangikhuluma kanje ngayi bathi hayi kunzi laba baseceleni kwami la. Siyabonga kakhulu mdala wami, siyabonga. Bengithi mhlawumbe uzathi hayi noma bengekho kefana nathina we are fine, is right, hayi ma uyibeka kanjalo. Thina abanye nje abathandi bomculo siyakujabulela kakhulu ngoba we really need to see abantu abasebenzela uAbson coming here and perform. Okunye we expecting to see them mhlambe kuma page wabo, kuma WhatsApp, kuma Instagram, YouTube, wherever bekhuluma ngendaba kaAbson, regardless ukuthi ayenziwanga liqembu ashone esasebenza la, kodwa iyenziwe ngokuhlonitshwa kwakhe, isenziwa ngabantu abanjani abamthandayo abamkhonzileyo. Right, ngicabanga ukuthi sihamba ukuthi siya komlindi uyagcina lapha baba. Right, mhla wosuku lawo lomsebenzi abaculi abanye khona silaba abaculi abasakhulayo, silaba abaculi abanye asebemkantshobomvu, abanye basebenza noAbson, abanye basebenze ngemva ubane Abson B esedlule emhlabeni. Uthini ke kubaculi ngomcimbi lowo oza kube ukhona ngomhla ka6? Engakutsho kini lonke balandeli, kini lonke baculi,
engazama ukuthi mina nginonkunzi upresident wabaculi engikufisayo empilweni yami sengimdala kangaka ngifisa ukuthi ngani abaculi bayabambana noma ngife abaculi babone bebambene besenza ndawonye besebenza ndawonye ngokuzwisisana nawo ukubambana asiyekeni lokhana okwemuva lokhana angazi ngakubeka ngithi ukuswela isikolo yini ukuthi uthiwa hayi sonke sifuna ukuba ngo-number 1 bantu benkosi eqinisweni ma abantu begijima kuya kube no number 1 number 2 number 3 kodwa kithi ngabe esintwini sonke sifuna ukuba ngo number 1 sonke siyaminyana ethini eminyango sifuna ukuphuma kanti umnyango omncane bantu benkosi abantu baba ngunambe yodwa baba ngunumber 1 yeghosti latsho njalo abighosti laphana siyabonga kakhulu umuntu omdala right isithembiso kongasithembisa abantu on the very day makulapha nyazi ngomunye wabahleli balomcimbi ungabathembisani abantu kumele ukuthi balindele ukuthi mhlambe abaculi performance yabo laphana iza kuba kanjani siyobona kuphela labo abantu abaqokuwe abakuposta kuphela okanye abaculi amanye amabhendi wasabona futhi eperforma laphana njalo mawukuthi sabona amabhendi eperforma laphana ukuchaze nje kulakho futhi kumabhendi ukuthi guys ukuthi likhanye libuya lapha lizojabulisa abalandeli what will it take phuma kuwe uyazinikela okanye kanjani engingakutsho kubaculi hayi zane ngobunengi baculi zane ngobunengi siyalawula isikhathi ma isikhathi sikhona lawo awuvalelwanga ukuthi ma ungabe ubilayila ngomunye wakho ngesotsha phela yanti isotsha ma ngabe kufisa isotsha phela omunye ufuna ukubamba ikuze nakadubule ithi so iza lawe mculi thikazi ukuthi maybe ngizahamba ngizakwenzakalana mawusukufikile kuzabonakala ukuthi kwenziwa kanjani la ma uyikuthi ungangenanga estage kungena abanye ukufika kwakho kuliqhakaza elikhulu kakhulu uyabuyidlalile kodwa esike ngakutsho mina ukuthi siyalawulwa isikhathi ungabuya early ufike ube khona uthola ukuthi estage akula muntu jampela khona lapha ungacabangi futhi ukuthi mawujampela uzanikezwa something imali awulamali uzayinikezwa uya ngaphakathi ubilwa ngaphakathi kwakho uqhwatha ngaphakathi uqhwatha uthando lokujabulela omunye wakho oselele ngiyabona hey inkatari kubanikazi bakithi naka amakatari la lahlekanga la alabanikazi bawo ngithi besihlelilo baba inkunzi kaSlanke namhlanje lapha sithola iupdate yomcimbi womhla ka6 bakithi lingakhathali kusekunengi okuzayo esiyabe sihlala sikuletha ama-updates ngomcimbi womhla ka6 abaculi abehlukeneyo ama-sponsors ehlukeneyo whoever ozabe le-opportunity yokuthi abuye azokhuluma lani achasise futhi ngawo lo msebenzi esizabe silawo lapha e-Hillbrow Theatre oyindumezulu hlala lathi njalo ulandele i-podcast yabantu ku-YouTube channel kuma-Facebook naku-Instagram njalo nje uzitholele okumqoka from the horse's mouth ngizacela ukunika leli thuba ba ukuthi uvalelisa abantu njalo uchiye amazwi wakho for usuku lomcimbi bantu bakithi okhulumayo unkunzi njalo ngivalelisa ngisithi siyawugqiba umcimbi manje esinawo la umhlangano esinawo la sise studio la angithi sise studio lapha sikhuluma lensimbi zabelungu engakutsho bantu benkosi kukhona account esekulethayo laphana yalomcimbi ungavevethi ungayesabi faka imali yakho isafe isizandleni ezinhle hayi ukuthi uphi imali ayifaka ikho ngaphansi komqamelo phela ukuthi kuthiwa hayi zathi mase ngivuka iyadliwa ngamagundwana cha ibazoyithatha bayayithenga amasweet so bantu benkosi khululekani nje mina engikufisayo phambi kuNkulunkulu ledlozi engikufisayo kini lonke bahlobo bami engithandayo lelithandwa uNkulunkulu ledlozi khululekani lisupporte lo mcimbi esiwenzayo libone ukuthi abantu ake banika ichance libabone ukuthi abantu bayapi babhekeni benzani hayi ukugxeka nje uqalwa zisuka kugxeke kuyale kuphansi phezulu hayi lokho ngabantu abafundanga manje abantu bomculo ngabantu abaphansi mathi kakhulu ngibhekelela ukuthi abantu benkosi sibambisane lo mcimbi mhla ka6 ngifuna ukulibona ngizabe ngimile egethini lapha ngifuna ukubona leminyezelana lengena lidlula lide emdala nkonzi mdala nkonzi ngibe sengilibhongela ngithi ay ngapha kancane